Halo, Yan. Non, Mam. Gimana sih ya? Aing di imah. Ke Ibahnya dia lagi ngemper lu. Oke, siap. Aing meluncur. Mam, perlu naon tadi? Bapak Aing ngerek beli tanah. Beli tanah. Tatanya kan. Yang bener, Mang. Ngarek beli tanah. Beli tanah. Heeh. Terus juga di urang aya, Mang. Ya, urang tanah lah ya. Mam. Ayo, Ayo. bukannya. Heeh, gimana lah? Bapak si Imam merek meuli tanah naon nya, tanah kebun apa tanah naon nya? Ah, pokoknya mah yang bawakeun we tanah lah. Mam, geus aya ya tanah. Tanah nu kitu. Tadi kan ngomongnya beli tanah. Tanah naon? Kebun. Kebon. Heeh. Beli kebon. Kumaha sih? Maaf ya. Dia saya calo belum.